mba'éichapa penekuẽ temimbo'ekuéra che maiteirory peẽme g̃uarã ku árape ñanembo'epyhína ha'e ñehesa'ỹjo ángapykuaa ha tekoñondive rehegua. Mba'épahína umíva ha'énape análisis psicológico ha análisis sociológico. Ñandejaguereko háicha peteĩ moñe'ẽrã ha upévare ñamba'apóta ko árape. Upévara ñanemandu'aimiraẽtahína pe ñehesa'ỹjo ángapykuaa ha'éhínape análisis psicológico. Ohechauka haihára remiandu. Ñande jajohúta upéva ñande moñe'ẽrãme ajépa haihára ohai pe hemiandu pe hi'ãngapy ajépa. Ombohasáva avakuéra oĩva ijaipýpe. A través de los sentimientos que expresa el autor ajépa umi personaje reheve. Avei ñañe'ẽta ñehesa'ỹjo tekoñondive. Mba'épahínape ñehesa'ỹjo tekoñondive ha'épe análisis sociológico ajépa. Umi apytépe ñande ikatuja ohechaukáhína avakuéra tekove oñondive ohechauka va ñandéve pe haihára. Mba'épahína upévahína ha'épe el estudio de la sociedad que nos presenta el autor en una obra ajépa. Pe ñande jahechakuaahínape ikatu ja'e pévapa ymaguare terako'ag̃agua. Peteĩ techapyrã ikatu ha'épeme kuña imembýtava ñande ja'ekuaahínape ñehesa'ỹjo tekoñondivépe umi ymaguare térapa ko'ág̃a oikóva jepa. Umi ko'ág̃a oikóvahína kuña hovarã jepa tasyópe, ho'úvarã pohã ojehechaukávarã mba'éichapa oĩne pe imemby. Ha katu ymaguare nahániri ajépa. Ymaguare hína ha'e imembýnte hógape mi partera chae ndivaja umi hína ja'éva ñande partera empíricare. Upévahína peteĩ techapyrã ikatúva ja'e jehesa'ỹjo tekoñondive rehegua. Ymaguare ha ko'ág̃agua. Ha análisis psicológico katu ha'ehína umi ángapy ohechaukáva ñandéve hína haihára umi ava rupive ajépa. Umi ava jahechakuaáva ñande moñe'ẽrãme ajépa a través de los personajes. Néi upévarã ñande ñamba'apóta ñane arandukápe ko árape hína togue 17pe ha jaguereko peteĩ moñe'ẽrã hérava Ana María karai Félix de Guarania rembiapokue. Ha katu ipukuimíramo jepe ñamoñe'ẽmbaiteva'erã ñane rembiapo. Ñanemoñe'ẽrã ikatu hag̃uáicha osẽporã ñandéve ñane rembiapo. Ha uperire ñañamba'apótama hese. Ha he'i tembiaporã. Ñamoesaka mba'épa heise moñe'ẽrãme. Identificamos el significado contextual ajépa. Ñande upévape ñande katupyrymoguĩhína ñamoñe'ẽmbarire jahaivýta hembaipy mba'épa heisehína hembaipy ha'épa bajo vientre térapa barriga. Oñembiso he'i. Oñembisópa mba'e heisehína pisando térapa moliendo. Omoangekói he'i. Upévapa heise molestar tapa inquietar. Ángapyhy upévapahína heise situación térã placer. Pichy upévapahína acariciar térapa frotar. Ha upe jaguereko peteĩ jaikuaave hag̃ua he'ivahína ñandéve pe concepto ñande amoñévako ñandéve angete pe análisis psicológico ha análisis sociológico rehegua. Ha upéi he'i jahai avate'ẽ ha avate'ỹva. Escribimos los nombres de los personajes principales y secundarios. Upéva ñande ñanemandu'aháichahína pe avate'ẽ ha'éhína umi ava oñe'ẽvare pe moñe'ẽrãme ajépa. Ha umi avate'ỹhína ha'e umi katuete ndaha'éiva ajépa oñemongeta guasúva hese pero avei ñande jaikuaárã ha oguerekoha peteĩ papel ocumpliva ajépa. Upe he'i analizamos psicológicamente. Ana María mba'épa oñandu.
Mba'épa oñandúra Ana María ñande ñamoñe'ẽmba rire jaháita upépe. Ha upe he'i Ana María mba'éichapa ohechauka pe oñandúva. Avei ñande ñamoñe'ẽmba rirémante jaikuaáta. Ha upe he'i José Dolores mba'épa oñandu. José Dolores mba'éichapa ohechauka pe oñandúva he'i. Umívahína ñande jaháita upépe. Ha upéi he'i jajapo tekoñondive jeisa'yju. Realizamos un análisis sociológico. Jahai ko'ã oje'éva ha tekove rembiasa ymaguare térãpa ko'ag̃agua. Escribimos si estas expresiones corresponden a costumbres de antes o actuales. Pepe ñande jahaítante ñamoĩtante ymaguare térãpa ko'ag̃agua. Mitãkuña terakuñatã'i noñe'ẽi isy teraitúva ndive mba'éichapa oikova'erã kuimba'e ndive. Pévapahína ymaguare térãpa ko'ag̃agua. Mitãrusukuéra kuñáva ha kuimba'évape oñembo'e